O otázkach. Najprv zmixuj killer, potom rozdrv čokoládu, pridaj sirup a mlieko. Podávaj a vychutnaj si. Jedna porcia Killer Chocolate Milkshake. Najprv rozmixuj killer a rozdrv čokoládu. Potom nalej sirup do šejkra. Podaj. Najprv zmixuj killer, rozdrv čokoládu a pridaj sirup do šejkra. Vychutnaj si. Otázky boli zábavné. Najprv zmixuj killer, potom pridaj sirup do šejkra. Podaj a vychutnaj si. Edenov čokoládový shake na 3, na 2, na 1. Zmixuj Oreo a čokoládu, potom pridaj vanilkový extrakt a nakoniec si vychutnaj. Zmixuj Oreo a čokoládu. Potom pridaj rastlinný olej a vychutnaj si. Vychutnaj. Otázky boli zaujímavé. Najprv ponor Oreo a čokoládu spolu, potom pridaj vanilkový krém, mlieko a vychutnaj si, a potom sezamový olej. Mal som rád tieto čokoládové lupienky. Uvidíme sa neskôr. Uvidíme sa neskôr. Uvidíme sa neskôr. Uvidíme sa neskôr.